Juti so ke hai harawar MLA dorsing ro ke hai laben ke nanga jetong non dhu bang rapet EM mate Bharatiya Janata Party pen kang mai pon non ke bang ji MP election BJP pen ha chapate je bang phu Amar Singh di so ke hai pen dang lok EM ake hai pidoan MEC nilai konsensi pavitra rong pia ke hai pendang lok MEC ke hai pidoan board chairman ke hai tom dai islam ke do man peng ke don laben ke ahin pen na chetong don epo phon ne pai phoron sarpi sarphu ri so jang ki bi ki thi jirpo je pi pen press media tom aprang sin ala tom bandak nili bahawar ke do anara tom ban na tom ban ini pin laben lakhau lepin laben ke na to ban ka to hoy onda suri suri akarom pa jegulo karom don malia tom pini kopia sili tum ka chingrum ma vikas jatra lokal bisi pavitra rong pia ke hai waida klasa ben pinana lamna tuman pachini lo laben part me BJP pen ke tojona candidate Amar Singh diso akhai de mena tuman baca parliament pachin laben ang par de dak buka jane mele mate deputy speaker de mena tuman pinana lam baca de than jeda nili ba consensian kalo dak ahin pen kacing thora sayang de ayo ding kui pen nili tuman bithang wasi homri jamlo borpung tarapung atwar lasuri sibeda lam nili wijamne lo la sotuara bang kenon ningkan hini long de mesen ke chala la tuare tum theklong po nesen pen tum theklong po la pen tangi po tender kore lo allotment da kampie lo la pen ala tum hola so BBDC toar katiara to gudong construction mate ojoya gorwal tum sida ala so claim tum sida ka dak hota me claiming po la sia quality bang ke mesen je pha tuar ke messenger phan dak penan yong si kopine kahino to ka kulom jena tom tok jir penili phan komplain optame mate whatsapp lo dame nili phan lason anglo dame jeda ka tuar bang ke claim ke abang ke meme da phala na tuna pino nili de laso ba ke de alam to phan upia sign deng ma ke claim nei nili claim ko lasi don mele to non pavitra pia kai la tum bitai ni pahai lo Karbi Autonomous Council. Nomor momina ke hai taban na tum pitahini pe hai lo. La pitahini ka pe hai. La inia na tum theklong lo. Dak kali don le to la non second time pe hai de rafi karbi anglo. Towar de kaching thura sang de nile tum tora kam na claim bom lo abha ke tang lo abha ka nijo ke som lo non pangcheng bom da doi lo pangrum pet kuti pharo hinira kuti suri hinira pharo isira trok sikret narke batangka non kar bianglong toar det asa indeni tu claim bonbomlo da chuki ala ben borpum tarapum pencheng lo dok muka lo kachero pipi baido atwa bola datame kuti pharo thom sose dak dok muka pencheng lo korgan thila penke dak kajironga bola kami akimi toa bola ta kuti bharo thom suse tangka tender kore lo non allotment ta kielo kam ta kapang chingpo lapen ng par me bes kar bien lo hoja raja gong boithalang so tika hamre khandulia ho meghalay border bola ta kuti bharo thom suse lad hamre na taun lo bangke district headquarter lo ke fulai na toar si dakaman ko lapen ang par da meda harogat tilia di lompen cenglo harogat tam je phulai lapen dabdu po bes kar bianglom dongka buka lapen geda tumprengari jaba wagela dake flyover sidoji dake elephant corridor pen cenglo ho hamre long lada tulai na ta atwa non tijar bom no dak ceng bom lo penana asang denge chun bom lo don male to lapen ang par da me dak di Phupen Dhonsri ho Dimapur lekai
la so toar tame dakta tulai na toar 5.5 toar daga tiar pon bomlo kirunia sareli penchenglo huchire gendeng ho megaloi daiklo toar tame hoda non cheng pon bomlo non ki juthu non nikan si ba chiklo trok polong te pala so sayang deng ta tani ko ka panibura keda toar la perang pada me kirunia sareli pentang habai po lam dingari jap nang lekai atoar tang elo la tanong ipu kang puja dala don mang letung la song si kaching thura mo isi pen toar pen chenglo kijuna lang pen chenglo la pen school building pen chenglo school building na tum thaklong ji jate private school ason don basko to mason la son sona building sinona gang ke ECCI school high school pen chenglo ME school pen chenglo high secondary school pen chenglo la ECCI school akaloma puti narke puti proxy la sonsia nijok sompollo donmal itu la perang partame ekolobo school ECCI ko campus long dan residential school girl hostel dan boy hostel pang room pet pen puti phoke batangka nona kam cheng bon momlo donmal itu da dual baguri long da cheng bomlo la bagda nomate konsensi da cheng bomlo harohat ke tangi gelo laben ge residential high school dak surpota kadom terang pi adim ke tangelo data pada residential school dak tangelo donmal itu lasora sayang deng si non claim pon bomlo pasti donmal itu dari si monsan ke dopen isi kacing thura mo si pena tumta theklam lo normal itu Narendra Modi pulo BJP ko government bang delo pulong te je hoda kala dhon atangkaban pen black money atangkaban pen je rong sorfan PG lakre pho la tum ke longalo na tum chichini ne rachi je don male tum je ration card la so card ke longalo go Ayushman Bharat pa card se gachegla ningkan sipen lak pho ningkan pholo plongte lak phokera pho tangka ake joy pen se kelang abar sai hala tai tum longi la so card si la pera parta la ration card dolo plongte je onudo scheme dar tum sai ang deng dam ne kam claim nam ne pen office sam ne pin personal tong acheklo wan haro krehini na phokye batangka na tumai konlong nang le don malikum aro tin de long ilata mama ration card to hilata long igi non ili anam phan jate chohang ko nili ba konsensi pen chenglo kar biang lo ra la sona kisung avida nahi sita man to ne yong si accident dat pulong te anam plan der lo hala tuma phanda me government pen lak dia tangka ake joy pen sila ration card dolo pulong te lata long ik podon mang letu la pen ang phanda me non sel han ke batom pha apran groups ke PP non government bar tim tumanta na tum suri ke batangka non MP election ki jurlong te na tu ai konlong nang le podon mang letu la pen ang phanda me don mang letu non kapor he matric pass det pena pi ya lo sotung kido ke thak pen chenglo ala tum ki sung do la so par scooty ke long po cycle ke long po la pena par dame ya lang tum phan pocket money phan suri ke batangka ningkani silongi don malate hai semi pass lo plongte suri ke inira haro photangka na tu econom na lekpo hai semi pass det pena pi ani kanam silongi BA first semester second semester third semester latang ek pena pi BA pass et pena pi MA kitun kecheng lo pulong te je anu 3 student to anu sotum bha na to lake suri kre pho tangka na to anu soi kon student lo sinang lik podon mal itu lahai tame ile tum BJP sarkar tum sikilo don mal to hemprek pen chenglo akaprek saing nek tum claim bom nanti hemprek long letek le tum sang nane hemprek long letek le tum hang bom lagi hemprek long le ko sida le tum jeda chuki hala pen borpong tarapong atwar mesen pen ke jala atwar asaing nek tum claim bom lagi hemprek long le ko tabe moda ari soi jang tum nil phanang pu ada Gorpus nangi pu lagi nili ceklo jonang bong pendana pesengson depo nili sengson pu busana tumbhan nili baca pen klasa pen pati nili pu hemprek long le kota me dak mesen pen open stage
Dahil itu daga kim dia phang nilipini na tum phang wajak kar saben declare lo. Hemprek long le kot sabe don le tu. Dia dak niliba konsensia lo. Dia gas ho. Dia keren setai biasa nang ipopot nilipini kar beloton mas konsil pen. Bumitrong pe kai ben jingwai pen kikim pon dia phat lam chat nang piloton le tu. Hemprek long le kot sabe le tu. Warning nomor cyber chenglo. School building pen chenglo. Aka prek asayang dengal itu klem bon bom lagi. Sidai itu hemprek tai itu teni nang normal tu. Hemprek long le tik tamel itu. Long le ko sitamel itu. Aka prek asayang deng. Nilibe konsensia lo. Kedua narap tumpang. Kopi pima ka cicikial. Sai ka cicikial tumpang. Inglong arat ka cicikial tumpang. Jongsi. Nang itu jongsi. Pinyu ke joy. Aklim pen chenglo. Peso ke joy aklim pen chenglo. Je parang yang bong aklim ke joy pen chenglo. Nang tum la so aklim ba ke na tum. Nang pinga pragna pubitrong pi. Alisan Acilia ke joy pen nang tum bhanang roniklo. Jong sinang lang pulang te nilip konsensia tum ake joy pen aklim kopi manangdi nil tum karbing lo tum mas konsil pen apel bugri pen chenglo aka preka aklim da menil tum nang roniki pusina tum bhan white kar sapen pachini lo normal itu normal itu ile tum klekle nang ya sai topik la klekle nang ya sai topik la la pen gel tum hemprek talongji jingwa jing sai nangi nilikai janing jebe hemprek ke hangamen peneto don rap je dam long le chemang long le pen chenglo kacho boykot pen chenglo hemrit ke chipri pen chenglo apran ke dam nang ta dulo lo sotil depen la sona sain denge na ne don le to ile to violence pen claim lo hele ka otlo se helo peta che song lo hele ka man peta te chun jela el to bing sam jin pen non violence pen Mahatma Gandhi je Bharat Sadin ke ha kapela son sile tumta hemprek pen ing samjin pen Omor Singh kisah ke hai pulo ke parlimen along alang lining jedun po ile tumna tu ador ke so nai abot non ke banji MP election hot dan nilip konsensi arat ke doa nilip ke tuning riye bang ke la puino dan tum phat dia sayang de si pen kapitun dia phat aga prega sayang de si pen kapitun dia phat dan tum ador ke so nai abot je pidong arjalo bot pipet Omor Singh kisah ke hai phan ongdo bot pen tipi je phan ni nang ban chuni wil don mal to apoda dolo ili nije welo ya opokta hakle gote khini kole moi আপোনালোকে সবে কাৰ্বি ভাষা বুজি পাই বুলি কৈছে পবিত্ৰ ৰংপি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ আগতে আছে গতিকে তৃতীয়বাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱা স্বাৰ্থত আৰু লগতে সেই নিলিপ কনচেনচিয়া চুকে কোণে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নয়নমূলক কামবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে থাকি আমি কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো আমাৰ পৰম ফলৰ চিৰত ভোট দি অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব বুলি আশা ৰাখি সকলোলৈ পুনৰবাৰ কাৰ্ডম আৰু নমস্কাৰ জনাই সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কাৰ্ডম নমস্কাৰ জনাই মোৰ ভাষণ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভাৰত মাতা কি Chorolong alang ipan akhirnya Dr. Tuni Ramlong ha CM Karbi Anglong Ottoman Council alang lilapuan ilitung nili para depan kecil konten